Бу күндерге чурапчылуу угарсы халы таңы хакетини таргатар сайындар арсаллах уран истүмсү келен мастер-класстар берди. Салгы чурапчыта устор бөлөк бит сюжет көркөрүм. Котугулу Федеральный университетинен үлелер уран истен народ мастердарын онна истенненнер түмсүлләре быйыл үлеләбите 10 сыла. Өбүлөйдәк сылларын көрсө этнография музейгар 10 сыллах үлелерин түмүгүнен быстапка терен бүгүн чурапчыга калбыттар. Бу семинар практика мөтөккестөгүлүн ытыллар бихи хай былырын балланы туакка ытылдыбыта. Хону кайда хөпкө тигекка хөбидден буктак хону кокоран алах буктак хону тигерге денсеп онтугай бутун быйыл бу халгаамыт өттүк симягын бергехеттин жабакатын үтүлүгүн оннотто кергеллерин ден бу иккис мастер-класс бутун ыттыбыт. Келенги кемге үгүс истеннен сака таңгаһын тигитинен үлүһөр эрәри анал өрөктәктер этеллеринен сыйга калты үгүстүк таксар. Билигин хамай хыаллары ден ити китайская аппликациянылан оннургар илеллери тотой сыйга. Ити китайская аппликация холбур хонга барбат. Кини синческий таңаска барын хөп, ого таңаһыгар барын хөп карата кергетерге, оттон бу именно национальный таңаска барба. Холбур тини грубая шыккалар алгастары сүрдә хәлбәхтер. Мастер-класска чөрөпчү селеннетиттен улус нәһилектериттен келен иһинен жарыктанар уран тарбактаактар элбәккә өйрәнеләр. Бихи мындагайы нәһилегиттен 6 болан кәлбит, наһа мастер-класска рыттыбыт, наһа элбәгә туһанныбыт. Бу элбәк болан кәлбит биһиге маннык араксар рыттыбытса, кимере бергеһәгә, кимере өтүлүккә, кимере бысапкага, кимере сон быкраккатын устарга индемдигин арагыстыбыт. Эняна биһи барытыттан биле Аллах битче өйрәнебит. Оны мин бәм булана бысапкаты сытыры аннига өйрәннем, онна сон тугар быкраккатын огланын булат. Мин булана вышивка харыттым. Бүгүн нахал бага биллибит. Нахал шуй мастердар кәлбиттер бияга албак байки сырытта. Бу курдук анал өрөктәк мастердар келен сака таңгаһын сөпкө тигиге бәйләрен сатабылларын мастерстыбаларын үлләстен кеңеге катаргадан кескилләк проектларын алакка килләргә үлеләһәлләр. Нургияна Осипова, Анна Семенова, Эдуард Макаров, Саха телевидениете чурапчы.